Балдырын кесип коюм балдар. Брат, мен айттымбы, бул артында президент Ташакебиз менен прокурор турат болду. Мен башкасын таныбайм. Давай дейин иштей бериш. Телефон алып калдым, жанында кайчы запись. Я сейчас даярдап койдум арызды. Отправляю в Генпрокуратуру. Юрист өзү барат, прямо Генпрокурор барат. Дистер менен полный. Барганда уже Генпрокурор мынарды көргөндөн кийин уже брат 20 жылга жеткизди да. Мен ошол вариант турат. Не кылабыз? Первый вариант деп сурайт. Алгат. Айтуке, жүрөм езбечуке. Өл кобайын менен. Короче, брат, $10,000 поставишь bir saatte. Ол нерсең кылат. Bir жума десең, жок, bir жума десең. Болду, семен разговор жок. Бул заданиясы менен, генерал заданиясы менен келдим. Бул уча албайт, 2 кило албайт. Генерал айтты, камала деди. Арызданып барышына 20 арыздарды ташип менен, мен ташип экен де генералга. Всё, болду. Күйдүң сен. 20 жылга кечирбесең, чоңдордун алдына аттым мен. Сен альфаны издей уже. Bir gün gerçi. Жок. Кимдермен тартып чыгабыз? ÖKM, прокуратура, söz anlayışın. Ben экс-президенттин мындай мактанбайм. Соттоп койдум. Сотем. Там беришкен. Мына жазып койдум. Мен карасаң, Elesi tutasın mı? Ben sana Müslümança gelip aldım. Yok. Ben arkadan bakayım, arkadan gitme yönledim. Doktor. Çok. Kimle dursun ki? Arkadan mı? Kıs. Работай. Фамилия, имя, отчество. Громче. Который? Год рождения. Otur başında. Не oldu? Год рождения. Где ранее работал? Не работаю. Уроженец. Уроженец уже жалбат. Жөлле болса не oldu? Ayıptım o. Ya kol doyurçu. Ага, пожалуйста.